Yeah, nabatira Nkore media mazina kabulije nubanyita skaina na kandi kwise o program omwera to edizo nijanditi love nijana mashimero mingi mnonga abukuba nabugana bamwe aha bantu abakura kuri in music industry na mnonga om western region kare katumanze tuzikaho kuza aha YouTube channel yitu subscribing to liking utakayiba sharing a video kandi utakayiba clicking a notification button so that you get notified whenever Nkore media drops something new for you kare rekanya chire ahibina kuletereza babatugambire nibabeta hii stage name neha tuenjero yo mwisho nakwatira bakwetu amazina ngago genyine ninga hari yagandi ayitana twita nakita Elvis coin. Wow. You know anita Lucky Shine. Nice name. Okay, I mostly hear Elvis and Shine. Hati okuyagamba Elvis coin yowagamba Shine na hurabya yenda kwatagana, so you are one team, you work together, right? That's a nice thing. Mwine Abeshongwire bunge. Abeshongwire tumukubara nani sako kubitere birubi nani stop quiet no anoteka obo noteka buzima kandi wiro turi mu studio tukora track ihembe nda turi stop umwaka abagize bitu tubahereze music quality no singa nawe ati tunda konjira n'ibintu byamani muno notekateka mu mice cy'umukwetaga kugira ngo music yanyu erugeyo abantu bagihure international icyo kwetaga nk'icyo kapito yo kubanza icya kabiri ikindi kureba mu western region ba media TV radios nachi ntekateka nti batwata bakatfuna music ya western n'urugero neza n'amatekateka nani mbuza niche cyo kudeba ngo music industry ya western ningashinka yanyu babi notekateka ngo niche cyakubasa kubiha yo mukahurura internationally ukashanga Kampala batera music yanyu za Dubai bagitera notekateka ngo niche cykweta gisaha gata nje kubanza byone musanga umuntu amina akora radio ane program yo Nkore akiza kugira ngo akeshongoro atera kenshi kurugambe na gamba mu Nkore akayatera urugana n'ubujungu so ikitukuburamo first of all abantu ba media namwe nute baza Nkore wish Nkore uretarizire bubaka bimba tuyaye Nkore media is very good konka bandi to be encouraging we encourage them to always love their own babanze abantu baza Kampala n'ahandi babanza babakunda bekunda umuntu nasana kutamika umuntu wano yera no basobota Manya wano tamika kokamba kushika bakora awenzi abo kwamba bakutira TVs bakugamba ha radio following cyo gukora abamemba kwabura umuntu wasokushangwe n'eshobi utakuchimanya konka kuba kugamba ngo Elvis ariate umweni we bamu so ikitwetaga just media ebanze tutema mani nakwategereza mutereza kapera as we wind up mutereza kapera kumukujanga cyeshongore cince cyakwasire yo ninga nico cykwasire yo ninga shimwa mutafire yo nibasa kuteza nakakumira mustiko ana okandeka wajenda otine shonga yokumpa ana novimbana babosi abine sente ana okandeka wajenda otine shonga yokumpa ana novimbana babosi abine sente. Wow, that's a nice one. Akeshongoro no yakandisi akeshongoro you're songwriters. Yes. Wow, that's a nice one. So as we wind up nienda mu tugambireho mukozere biyamutandika music tukozere basa kujoti mukozere mechi music entambusize idara yante ko murindi mukozere ho ki kuna birene kuranyowe tata wanje mwana choksi buhingire n'ubose bugire kumwana. Oh my god. Musical tufunere mikago fast kandi mikago wafuna abantu ngo wafuna mikago beza mfite kwasa twara ngachuko abo kuba abantu niyo ko yimesene ko kufuna abantu
wafuna sente muri music tufunire mesente abantu wafuna abantu no wafuna sente sinzi kimisa mu sente good okay as we wind up nanisha bamuramusi y'abantu abantu bumubonere ningash okay not specifically abantu b'umihiro music industry muramusi y'abantu banyu abanyabuzare bayibona bamukwenda kare nyonkanye naramusi ya buri muntu wenda uri kunda Elvis and Shine okay yeah that is the same we love our fans tugenda mugume tukaburabura mukake Manya preparations tukagenda umurundo gumwe you have to go slow but sure so Elvis and Shine are getting back and full sing and good music expect so much we greet you all our fans Okay, yabar Elvis and Shine aboje barundi mnonga abeshongozi ba Western kandi abakunzi ba Nkore Media nibaba bana banya bumukura Kahunzire akeshongora mukamanye oh my god chereza makapera ndogumenanye izo bagarenga yewe nyonzera okay let's wind up with our YouTube channel subscribing and liking and kanza sharing our videos bye bye. Yes Uganda, we bari kuri program ekiwaba no kimanya niyo sha just chilling kwasagana DM Swaganet promoted the number 1 kulukuta selector kulukuta ningale kale nina mani noza kwichiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani